دا می وورا مسلمان سو مصری دی ناسی خاطر تا کوم خوگی خوگی دی چا من لے چی دمور او پلر کسی دی کنا وها خلقن مزیدی او مزیدی چا چکڑے مر او پلر دی عزتونا ہر مدم یہ چی دکڑی خدمتونا دا سڑی بپوشن مر بندی کمیابی کنا اپ بدلا کی بغدی ورکڑی جنتونا دمور پلر پمونگا خاک دس بشمیرا توبہ او بسا زخی بنیر نیرا پاک اللہ نپ دشوی مافی غوڑا یا غوڑا کنا ورتو کش جڑا خدیر دیرا مازو خیب شدیو پزڑ دا دیر ارمانا جون چی مور او پلار پنم کڑم قربانا چا گٹلی چی دمور او پلار دعا دی وای عملونا یدرن دی پا میزان نن سبا چی دی رغلی غازبونا منگ پریخی دمور پلار دی خدمتونا بیماری بمونگ رغلی سا بخادا وی ان قبلیگی میں اللہ سنگ سولونا چے بیماری مرو پلار ورت زوریگی چے پر خموی مرو پلار ورت جڑیگی چے شیلوی او کلا خزا ورت اکڑی یا اکڑی نو بیا بوائی چی مور پلر من پوخیگی مور پخیگا کی سر کیگ دا ورت جاڑا دا مور پلر ندی مفی پگل غواڑا نکبلیگی عملونا کڈر خکڑے یا خکڑے نو او پاک اللہ بدی قبول کڑی عمل واڑا زرو میاشتو نبیتار ایواش باوا لیلت القدر خدای ورکڑے مرتبہ دا آسڑائی بپا دیو رزو کی مفنشی یا نشی کنا چی دچانا خوگا مور خفا دا نن پکور کے دلنجے مصیبتونا خزت الکوی خوانت غیبتونا ورتوائی چی دمرد لیونیدنو چی بودنشی ورکوم بگوزرونا بے غیرات ورتخاندی خوشالےگی چی مور پلار ورتا یو دین خافکیگی خدای دین خمر غیرتا پکر دے کنا خپل عزت ہم لوٹ کوي کل شرمیگی یو مولا دخلین اور ما بیانا چی مور پلار درنا خفان شی پریشان
مر او پلر تبکاتل په بدو نکړي یا نکړي نو دا ویلی دی زمنګ نبی سلطان ما زخب شدیو خگی مصر لکاله و مخبلا پخو گوازورتا ویاله خدای ترکڑی توفیق چتل خوشحلوی یا خوشحلوی کنا دمرو پلار میں چه خدمت مدام کوله د دې مصرو فرمش کون کی رونا معصوم زبیر پیرات ما مخیل خیر الله شدیو یونس زخمی رحمان الله شدیو او صد الله فواد شاه شدیو یونس رحمان فواد شدیو او کلام دی زخی شدیو په आवाज دی د محترم رور مخیب الله جرا والسلام